Malume speaker oqala wangirape. Mauza. Ngatshela umama ukuthi malume speaker ungirapile. So kuke sithu malume speaker ayenza lento le. Angazi ukuthi kuyenzakalani. Mangizama ukutshela umama, ngine voice note, ngayidlala nokuyidlala. Ngimtshela umama. Saka nesikhathi esingakanani ayenza lento le. So kuke sithu manje. So seyilabithu. Mawutshela umama uthini ngayo? Umama uchika akafuni nokungizwa. Nale voice note, i-voice note. Ifike kanjani? Wenze njani ukuze uyithola? Malume speaker ujwayele. Khona last time ngisekamereni lami, makaqoqa lapha e-dining room amabhodlela. Uthi ngiyeza kuwe wena. Lapho bengigcoka i-tight. Ibe ngizosona nawe wama nikazothola Ngidabekile. Usifikile kayizanga next. Lihle yabona indaba zakho lihle. Lihle yazona phela sami lihle. Munkeng labas. Mthatheni Mr Jones. Mr Jones. Munkeng. Salile ngosifikile. Usile mutho. Wona ke ngwana sile njwang. Wow, labas mukuke. Just sis. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Josie Bicycle Bull Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those already know me, thanks for always tuning in, without forgetting to email us on josiebicycle.co.za. So guys, today re ngoletse ke ausi ka mona, ke tlo mo fa fela sebaka so rena re hlalosetsa re lebitso la ke mang le go wa re ngoletse. My love okay? Ngiyaphila wena njani sisi? Ke shapo le nna ne kopa fela go tsa di viewers tsa Josie Bicycle re lebitso la ke mang le go wa re ngoletse. Gama lami lihle. Ngihlala eMpumalanga ngizala ngokuvakasha ngibhalele le show le because ngihlala nomama kuneshibhini ekhaya ngihlala nomama kube nomalume speaker umuntu onceda umama endlini. Okay siswami malume speaker umuntu onceda endlini. Malume speaker koqala ngizala ngizovakasha mina ngihlala esikoleni ngomthetho. So malume speaker uhlala esikolweni eMpumalanga ngivakasha la kumama. Oh okay. Malume speaker oqala wangirape. Mauza. Ngatshela umama ukuthi malume speaker ungirapile. Mama like umuntu ochiki nami ngiyamsaba ngikwazi nokukhuluma naye yabo. So kuke sithu malume speaker ayenza lento le. Angazi ukuthi kuyenzakalani. Mangizama ukutshela umama, ngine voice note, ngayidlala nokuyidlala. Ngimtshela umama. So umalume speaker umalume wakho nihlobana kanjani? Cha ngimazi umuntu ngathi osebenzela umama ngoba kuneshibhini ekhaya. Saka nesikhathi esingakanani ayenza lento le. So kuke sithu manje. So seyilabithu. Mawutshela umama uthini ngayo? Umama uchika akafuni nokungizwa. Nale voice note, i-voice note. Ifike kanjani? Wenze njani ukuze uyithola? Malume speaker ujwayele. Khona last time ngisekamereni lami, makaqoqa lapha e-dining room amabhodlela. Uthi ngiyeza kuwe wena. Umama bekangekho, bekaphumile. Uthi ngizobuya kuwe. Yabo ungivezela ithanga. Lapho bengigcoka i-tight. Understand? Ngumntwana bengihlini endlini. Umntwana nanoma walivelisa ithanga kusho ukuthi mela green. Yes. Waza ngathatha i-phone ngamrecord kanti uyaza vele ngayibeka la iPhone-ini ngasemcameleni. Oh so unayo leyo record? Yebo. Ngandlalela yona. Akithi laba sekopa re dlalela yona no re tlo khona lo ukisa. Kancinci nje just the beginning of it uyangithola. But so wena uneminyaka emingaki? Una 19. Okay, una 19. Seyile. Ayikho lento yenza ngeke phela. Mama ubhalisa umuntu. Malume speaker. Lihle kwenda nje bachitsa wa kere ke tsore nang. Malume speaker. Maise lo khona mama. Wa ba ba shebo na kinyaka nyiku na akunya ko frara kana. Malume speaker ngeze. Mile na kira sipula sa para mo pela. No excuse no it's stop mfana ngiyayivi hamba kanjani. Ngicela seyidlala phambili wena no simaye ngabe uyasinyela. Namanje umama akazi ukuthi ngibhalele lo hlelo lolu. Oh mhlawumbe. Unabosisi umntana ka mama kho yiwa. Umntana ka mama mnyiwani. Ubaba khuphi yena? Akekho akahlali nathi. Wakahlali nathi. So before uza ku Josie Bicycle kuke wathaya mhlawumbe ukuya koka maphoyiseng lo jwetsa family yawo engumhlomo. Ngizama ukukhuluma nomama kuphela umuntu engiclose naye. Oh so mama akakumameli nje. Mamela uchiki. Naku ufika ngale voice note uthini? Akafuni ukungizwa ulalela umalume speaker kuphela. Nanoma awuka voice note nix. Java making mara sometimes mara ntwe wrong because what's happening and wo abuse motho ophela. Wari fukushiyela ukugula ukushiyela ukungcola. Nakhona yes makalala nawe usebenzisa yini we use condom uyikethetha fela. Cha yazenzela. And uke wayesibedlela mhlawumbe ukuthi yo check ukuthi
Ama go tla o lematsa o ntsha ditshila tsa emo wena. Nna ke tineile Shem Johnson lovers, can we please move? I ke se bogelo Shem. No sele mani. Askisi nana utlwa. Askisi re tshwantse o face ntwe so e bohloko mani. No so kwenza konke kusemandleni mfana cause kuningi ongathi is not make sure. Awungeke ukuthi ungumzali unomntana oyintombazana and uye kuphela. Wena udecide ukuthi makabuye kuxelela into ezifana nezi ukuthi nanku umuntu ubhizi uyandlwengula wena uvela ukuthi ungafuni nokummamela kanjani. Wena basintshwe ke iputsa nka yona ne. Okay, ngiyakubona nokuthi umphethe 9 months mfana. Awutlwe record ngwana ubutlwisa. Uthini wena? Lento ukuthi lo muntu uhlukumezekile uyabo. So uma lo speaker loyo uza ngokuzonceda kini. Unceda njalo ngimthole la unceda umama. So in most of the time usuka maka grape kanjalo umama usuka suka ngekho. Usuka le kae? Maybe ayo stalker. Ngithi kuneshipina nithi uyahamba umama umuntu ohamba akahlaliseki. Ntotse di bohloko wa tseba like pelo tse bohloko for bana ba rona ha o se tlolla ngwana o a etswe dintho nomntana oyintombazana into enye yena le malume speaker aba o me awazane ke na lonana mhlomo maybe yini siyangena la singena la ekhaya konhlungu wama akhe ngona umama yena umshiye khona mara nje ukhona ukhona hayi singene because I understand ukuthi abantu bazenza kanjani lezi zinto batho ba baleya oh konje bani ababankama konje vele shabini yeah so ngibona amasivela okwentiwe manje ubani lo ubani malume speaker malume speaker ngicela usibizele umama nani sibizele uma akasibizele umama la vas nice motho kazi mama ngiphalele motho moholo le kae ne ke kopa go fela a ke tsebela ka dulang mo le mafatsone ke re ke kazi nai please le kae motho moholo ngiyaphila njani sisi ke teng mama ka hlompho le boikokobetso ke a tseba re tsile ka di camera ra tla ka tsona ne kopa go fela la re ka dulang fatshe nawa singaya lapho mama la re ka lo dulang mo kunodaba size ngalo nje la kwenza kanani uyenzeni akenzanga kopa wetsa next shikana please no ngiyamangala phela ama camera kanti yini kanti wenzakalani sacela nje sihlale malume speaker le kae malume speaker le kae abesacela kopa re join o tlolle ntho tseo please kopa o tlolle mabotlolo please o ka re join yeah akisi lovers ya asikho bade la mntwana kopa le dule mama oh futhi mama kopa o dule akisi lovers mama re tla mdulisa ga yeah yo oh kopa le ka right mo okay batho ba holo le kae ngiyaphila njani sisi ke teng motho molo ska ha ke tlile le ngwana ha o mona motho molo ke tshepa hore ke a bona o maketso go wena hantle wa re tlile ka di camera but re ke mo fefela chance hore yena a ipuelle pele ke kena hantle ditabeng nana mme wa ha o ke mama yakhumbula last year ngivakashile ngizobuya la ngama holiday ngikutshela ukuthi malume speaker ungenzani wangafe wanini last year nini last year inkulu mntana mama holiday wanini June mama June before ngibuyela esikoleni ngikutshela ukuthi malume speaker ungenzani azange wafuna ukungilalela yes lenyako reng se sika nna wena yana ngaona dilo tso ditsi hayi hauna selo se ngisa se dia ngwana fe ngwana chance a ipuelo go wena ntlantle o dira galang ake ya ona so ke kopa le fe ngwana chance a ipuelo please mama last time ngakutshela ukuthi bengifuna ukutshela ukuthi malume speaker ungenzani wena bongafuna ukungiphi chance last year wena yana o batla gore ngwana o ntlantle dilo tsa di buang a setso ngwana le na ka o thomile ka he ke tizi o thomile o etsa eng umntana wena kanti akro mis ngwana le na ke strategy jalo tsa kenya le bitso la ka go tabentshe mama ke a mbona abuti speaker ntsa hlatsa ena ke tsebe o hlatsa jwang because of umaka wena o so na etsa jwang ha so ka o jwetsa next one lihle yazi next ke o jwetsa ka buto o lihle o lokuthi mama umalume speaker ngise umalume speaker uyenzeni ngoba umkhulisile uspeaker usebenza la ekhaya umkhulisile mama oh sorry kahle uyamazi lo malume lo nani cha
Mama ukhulise Lihle mawusemncane lihle mawuza la ekhaya uvakasha uphuma kugogo wakho uza la ekhaya. So mama kupa ubuthe something. Halihle avakasha aphuma kugogo wakhe njengoba bekabuya aphuma kugogo wakhe and stuff. If umntana wakho yakutshela ukuthi mama uma lime speaker ungenza lokho nalokho. King uhluleya uMS ka Motswadi. Uhlulwa King uEma ke wathi ba malime speaker umuhudisise phone yakho ska utsho. King sewuhlula ngomamele ngwana ulela ini yena Nhlanhla. No sisi angihlulekanga ulihle umntwana onolwimi. Ulihle la ekhaya ngiyazamela mina ngisithengisela into zami emakhoneni wami. Ulihle uyisho ngenhliziyo lento ngeconfidence umntana oyintombazana uyakuxelela ukuthi ubhekane nesituation ekanje wena uyayijika uthi unolwimi. No akaqali lo mntwana akaqali ukuza ngestory esikanje akaqali. Isho ukuthini lento leyo makakutshela. Kusho ngwana ujwetsa lapile aphethe ujwetsa la bitwichoring wena sikawulemi. Phela labantwana sisi banobustory phela labantwana abantu abarongo ababa influenceayo azi ukuthi kwenzakalani. Hayi mara Ngapela kuyathusha mogamo naje why wena ubeliever uspikili over umntana wakho oyintombazana. uspikiri ngiyamazi la ekhaya usiphethe kahle since uspikiri afika la kahle ngani. ayikho into wrong akayi. Uyithwele hantle kang speaker. Hawu speaker awuna into enhlupha kayona bathi bamudimo. Uyithwele hantle kang. Wasebetsa le basadi asemuthu le basadi bathong. Asimuthu le basadi banwetsa ngwana o mosadi akere that's why. Hayi I don't believe it. Wena spikili sokubethelela thina manje. Unayi iproof malume speaker lento bekangenza yona. Riyetse irikuhle voice note Amafufana angifuni ukuzwa nalokho. wena usebathi lo mntana unamanga. Lo mntana unamanga ufuna iproof. Kanjani ungafuna mama wabona wena Nhlanhla lihle. Mama umuthi wami osingayi. No walo. sine evidence angithi. Angafuni ukuyilalela. Speaker ke motho right. Umuthi right ka speaker ke Speaker umuntu right uSpeaker bapala tawona. Speaker. Mama sine evidence Wena usile. Speaker ngalo kana ritele chana Speaker. Wena usile abuti ka baka la o etsa ngwana mme usile. ngalo sile ngwana wa ke rena jalo bela Ke re ke wena usileng usile. wena ya akadi ya silo na usile Awadi utigileng. wena silo se disike utsona na wa mani Ke tla be ke re Uspikira kayizanga next. Lihle yabona indaba zakho lihle. Lihle yazandaba lapho sami iwe lihle. Munkeng lovers. Mthatheni Mr Jones. Mr Jones. Munkeng. Salile ngospikira. Tlowa mama tlowa. Batla tlowa nana usikalemala tlowa. Lihle Tlola lihle. Tloyo lihle. Tloyo lihle. Re tla be re le mala. Tloyo lihle. Tloyo. My sisi tlollausa. Lihle usikalemala nana emamo. Speaking o batla o etsa ngata o bone. Lovers motlolleng mo a go batla bua nnete. Mo atumetseng ma tshufuna ukukhuluma iqiniso. Mutlise. Tloyo mutlise. Useni umalume kuyenzeni umnosile awuna angahlukumeza umalume awuna nithi umalume angahlukumeza umntana lo umntana wrong yaza ama 2000 ayenzani ngenxa ukuthi uhlakaniphile uthi ama 2000 ungasezala ekhaya uthomiki no ngitutlusana maka listambo limaza izandla nayo makaluma sengwana hawo asinithi lona ngwana usile mthombo ke ngwana sile njwang wow lava simukuke just sis Twala skipa salavas, twala chese lavas. Etwale. Mutwale lavas mbeng fat agwabuwa muthawuseng. Yayibona lento ayilithala speaker. Ngala ngishina. Uthini wena? Ukhuluma yini? Ngikubulala nitha ke nithi ke ya ke nithi ke wa marisa bote bataba ke marisa bote bataba ke Kimango isibanga. ke lena ke akere ne leksetsa na ngwana na ke le ke tsa slave Na una ke setsa ngwana hae. o re ya ke ka ipatela ka ngwana lena ke Batho yabo ya confess mina imanza ngimthele mama usangihafela speaker asilimpopo musangihafela asilimpopo what do you understand kwenzakaleni my brother ngata taba ze ke habile za mnaolo Like ngwana hao pelo hao ikore speaking pelo hao embi uya kumdayisile bombona lava sikutana fona ya mthatheni munkeng tsamengene lovers munkeng Mr Jones mthatheni
just says habuye mama ukhohla utho molo pelo yawo Fake endabeni engazazi. Ngisakuspikiri. Wena ngithwalena yini manje yonke. mama pelo yawo yo unoso batla utlwa record ka Manje BP yami yakhuphuka. unoso batla utlwa record Le ndaba lena ngiyazi. ungathaka umntana Labas lo mama lo khohlakele ukhohlakele wena ukhohlakele Lihle uthembi mina. Uzongiphathela labantu. Ngizile nawe. Last time ngikhulumile nawe bangafuna ukumsiza. nana thula ayiyo daba yakamawo ayikho sihamba nomntana Awunikeni wena. Lethe, Wadike ngwanaka. osamuhlokomele ke ngwana osamuhlokomele Khetha namhlanje Bukini la. utsamali Sifani bazona. Kokho lo kenzela Ukhohlakele. njengoba sekakutholisa ukudala. wena uyamlalisa uthi bamlale Sisi bamlale uthi bamlale bamlale ukuthi umntana wakho angingeni indawo ukuthi umntana urayipisa umntana ikhumuli wiki inteng wiki wena ungazosijwayela wena hawu leo ka inta wiki wa tshwana man o raipisa ngwana mos wa itse ke re ke tlo no nka se kwale ga jarata hae futhi re ke kwale show it's fine guys wa itse king o ba la bona situation e jwang abuto le re tsamalena re lena ko maponiseng re lo mtshwarisa no ntshwari etsang re tsamale ngwana ausi re misa go gone ngwayo bane re mtshabela safety re tlo deala le ausi after mo re tlo bona re ska re tsamale abuto le re lena maponisa re lovers ke le rata yes baby a re tsamaye o ka inta wiki e o khohla he tseba wena re ke khohla tsebe Ha ngwana. ka ke ngwana hao vele ke lady lihle tsamaye lovers nna ke ngwana hao ke lady blue how